Salom, ubani nasiam inang bapa nama poso pakon nyombah nami hagenupan ijabe nasiam Marianan malas uhurta janata puji matuhanta dok hosi lebih kurang sada setengah tahun kita mark kebaktian secara live streaming bani panorang on ibahin hitama kebaktian secara hybrid halaniai tatonggohon ase mardalan diar haganupan bani sadarion topik ni kebaktian ta aima laho janah baritahon ma hata ni nai bata nai padasni Bapak Pendeta Dr. Paul Munte Paima masuk hitahu bagas kebaktianta diar ase ibere hita uhur akon pikirata ase ibon hita kebaktianta on ibagas saat teduh ta saat teduh dimulai. Amin. Riap mahita jongjong ibagas goran ninay bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Idingat hanamido idop ni uhurmu ham nay bata ibagas rumahmu songon goranmu ham nay bata sonaido hamulionmu das ujung ni tanoon. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan naso marbona naso marujung doma manggolu hanami nuan ibagas hapitoron pakon hasitonganmu marhite Yesus Kristus nadok mamitori hanami sorapi hamma uhur nami namartupuon marhite tondimu ase persaya jana totap mahanami manggolu ibagas harosuni uhurmu napa botokon huban nami napa rupe dohanami bani hagoluhan nasadokahni dokahni. Amin. Hundul makuria. Bapak Inang senaiki nama poso haganupan paima ipangindohita hasasapani dosa hubani tuhata diar asipuji hita tuhata marhite hondoding nomor 402 ayat sada das hubani 2 puji ma nai batata. Samulia
sulurin. Parsimada harajaoni. Haleluya, haleluya. Puji manai bata. Dodinggo kita ayat 2. Puji manai bata, separguguna tarsuluri, parsimada harajaoni. Haleluya, haleluya, puji manai bata. Masangap magorani, aliganup lamar husai, dengan rupa memuji-ji. Haleluya, haleluya, masangap nai bata. Mata-mata rompit ke ardape, irandu bakon gondrang usapipe, iriko masaru negi sordape, soraya bakon ogung marololbe. Pujima, rupu mamen parhatani parugasi, sombana, marite honi doding nalururiji. Riap mahita jongjong. Paunduk hita ma uhur ta laho mangindo hasasapan ni dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami. Paridop ni uhur hubani jolma pardosa. Doma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma. Anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamate tarsilang lau makokop hanami. Anjaha mulak bagolu. Naik hunagori atas lahu mangapiti hanami. Kapilang yahapkon hanami bagal ni pakokop muin ben nami. Jana gatiseng ihargahon hanami in bani goluh nami. Jana haganupan inma pakorhon ni gijang ni uhur hapung jana hurang ni pangarusian nami. Onpe naromaha nami hubamu masopot kondosa nami. Say palumbang hama uhurmu. Sasap hama dosa nami. Pargogoy hama hanami laho manangihon hatamu. Ase lambin idida. Ihapkon jana iarusi hanami. Nadop hinokop ham dohanami. Ajari hamma hanami. Ase iboto hanami martarima kasih. Marhitehon uhur apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggot elek-elek namion. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Amin. Tangar hitam hatani nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Ay sengdong ubani. Sabonar haganup dosi dea mardosa. Anjaha sengdong si pujion ilo beninay bata. Gabe ipitori dosi dea marhite si layak-layak halani idop ni uhurni. Hinorhon ni panobusan na ibagas Kristus Yesus. Ia do ipajongjong na ibata gabi hite pardearan marhite haporsayaon bani daroh ni ay. Ibagas holongin na ibata domay sasap haganup dosata halani ay. Pataridakon hitama tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabani na ibata ibabo. Amen. Hundul makuria. Bani perdalanan ni goluta. Hotop do hita marutol. Hotop do hita tartuk-tuk. Halani in. Diar ondoskon hita ganup hubani tuhata. Porsaya hita torsado ganup in. Puji hita Tuhan ta. Marhite doding nomor 450 tolu
ayat sada tambah tolu pitaham Tuhan. Pitaham Tuhan, hatunya lana tonggu, umay garu paru tolong nai tanoon, panihagaru pardalana, pitaham panjaga nagugo, kondos Tuhan, anayo Tuhan, setur sasado kagoluan. Bohi pemina megatong halaniham gegi lumbang roh mandorap golo namiin bagini haganupan parsahikan ondos hita hubani Tuhan dodingko kita nomor tolu. Boni femina, megatong halaniha, gegi lumbang romandora gunamio, panihaganu parsahita, hatamu do tambah nagogo, kondos Tuhan, anayo Tuhan, setur sasado kagoluan. Riap mahita jongjong. Saksi hon hita maha porsiantain, songon nasi honi haganup halak na porsaya istap tanoon. Ahu porsaya baninay bata bapa, pargugo na sotarimbang, nama lopat langit pakon tanoon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak ini bata nasasadain, Indo Tuhan ta, nanti nubukon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marite tondu na pasing, nama naron na pargit, bani panorang ni Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mula magolu humbani na mate, bani ari patoluhon, naik hu surga, anjah hundul siamunay bata bapa, pargogo na sotarimbangin, hunjay mamula magira, mangumi halak na manggolu pakon na dok mati. Ahu persaya bani tondu na pasing, bani kuria parsadaan na pasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani hagoluan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul makuria. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, terpuji ma Tuhan, natongtong manramoti hita das kubani sadarion, songon nakonai nadop ipadas, inang situa Martina baru girsang, sadarion ipukah kita ma ibadah hibrid na parlobei, tonggohon hita, asih haganup diar mardalan, sehat hita, jorgit hita. Kuriain padaskon selamat ulang tahun hubani nasiam, namar ulang tahun mulai tanggal 20 Juni das kubani 4 Juli. Nathanael Alpin Simarmata 20 Juni, Bapak Hendro Ricardo Peranginangin 20 siah Juni, Roganda Tua Damanik 20 siah Juni, Alexander Damanik 30 Juni, Bless Estomihi Damanik sada Juli, Bapak Sugianto Girsang, Inang Irma Yustati Boru Saragih, Bapak Bastian Rio Andreas Damanik,
Rizky Amelia Saragih, Jendin Kridearni Saragih, bani tanggal 2 Juli. Inang Mas Nariana Borusi Payung, Gisela Majesti Boru Saragih, tanggal 3 Juli. Panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Namangihut live streaming Partonggoata Minggu Naroh tanggal 10 Juli 2020 sada tetap ipukah pukul 10 siang 30 wib. Tuan rumah Aima Sektor Tolu model C. Parambilan Bapak Dr. Andus Tiopan Manihuruk. Agenda doding Bapak Situa Jekonia Saragih. Tonggo Sapaat Inang Situa Mariati Sipayung. Musik Almendo Simbolon. Singer Inang Nyonya Situa Jekonia Saragih, Inang Nyonya Situa Gani Sipayung, Pakon Bapak Situa Heri Lumbantoruan. Ting-ting namasa Pakon Nasihol Sipamasaon. Sermon Kuria. Bani Ari Kamis 8 Juli 2020 sada, ibayan hita do sermon Kuria, nalaho manakasi ambilan Bani Saplaluh Pakon 25 Juli 2020 sada, ibukah pukul 10 wib. Haganup anggota majelis jemaat Pakon anggota Kuria, iontang do mandihuti sermon on, marhitei Zoom meeting. Anjah sermon on boy dohoma idihuti hita secara live streaming di channel GKPS Padang Bulan. Songon narak kenai pada sekanami bahwa sadarion pukah kita ma ibadah hibrid ta, tapi anggo sekolah minggu tetap petong live streaming, Pakon bahasa Indonesia tetap petong idalan konhita songon nasomal. Partupuan PA Inang hari Selasa. Partupuan PA Inang laksanahon bani setiap hari Selasa pukul 10 wib secara online. Asehubani haganup anggota seksi Inang, sirsirma mandihuti partupuan on. Pertupuan Selasa Naroh tanggal 6 Juli ia dongkon secara Zoom meeting. Tema, Allah akan memperlengkapi orang yang dipilihnya. Perambilan Inang Penginjil PW Nursinta Manik, host Inang Situa Nyonya Situa Jekonia Saragih, MC Inang Situa Jerni Purba, Doa Sapat Inang Situa Anita Aruan, Koordinator Inang Nyonya Situa Serto Sipayung. Pertupuan ni naposo ni Kuria idalankon bani hari Rabu 7 Juli 2020 sada dengan tema Aku dan Gadgetku. Narasumber Aima Andri Purba ipukah pukul 10 siang 30 wib via Zoom meeting dan isiarkon melalui YouTube dan Facebook nama poso GKPS Padang Bulan Medan. Marpadan Marhajabuan. Sihol Marpadan Marhajabuan Wahyu Patiraya Simarmata, niombah ni Bapak Hendri Kardo Simarmata, tinimbuhkon ni Inang Samas Sri Wahyuni Purba, Pakon Mariati Sibuea, niombah ni Bapak Johnson Arifin Sibuea Ondi, tinimbuhkon ni Inang Neti Boru Manurung, Hun Kuria HKBP Lubuk Pakam, ia dongkon bani 5 Juli 2020 sada, IGKPS Padang Bulan. Domu hujai pangindohanami hubani nasiam pengurus sektor sada, makobaskon haganup acara nasio di dalam konhita bani patar. Awas COVID-10 siah. Pandemi COVID di Sumatera Utara Pakon Medan terus bertambah. Secara khusus di Sumatera Utara Pakon Kota Medan, data nasa minggu terakhir mulai tanggal 26 Juni daskubani 2 Juli di Sumatera Utara, jumlah kasus baru seminggu terakhir 1.174 halak, atap 160 halak per hari. Total kasus positif 25.564 halak, kasus aktif 2.102 halak. Di Kota Medan, jumlah kasus baru seminggu terakhir 676 halak per hari. Total kasus positif
17.841 halak, kasus aktif 1.065 halak. Halani martambah do terus na positif COVID-19 sia. Janah persaya do hanami haganup kuria do membotoh situasi perkembangan COVID na parpudion. Do menghujai hita na dong i kota Medan, ipangindo hubata haganup ase semakin waspada hita, tetap mengikuti petunjuk pemerintah, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan. Naparpudi sahali ipangindo hanami mengenai ting-ting parduiton, naparlobei hanami padaskon terima kasih mah Huban Nasyam Bapak Inang nadop membere persepuluhan hubani Tuhan. Pakon nadop membere amplop persembahan pertonggoan pakon kebaktian nai dalan konhita bani setiap hari Minggu. Anggodong ididah Nasyam nahurang catatan nami ibagas laporan keuangan sirsir doha nami mengoreksi ibagas hahurangan nami. Patugah Nasyam Huben nami PHMJ boh kita berkomunikasi ibagas nadiar. Sonai ma ting-ting bata sadarion Tuhan ma menramoti hita. Pasonang hita sahur hita martonggo hubani Tuhan. Anggolang ham menramoti hanami samingguon Tuhan. Langdong tutuk-tuk gogoh nami. Boy hanami ibagas nasihat janah jorgit sadarion. Mandihuti ibadah hibrid. Hunjape hanami na mandihuti nadong ikuria igereja. Han rumah nami. Atap i luar kota hanami. Atap hanami sedang ibagas perawatan i rumah sakit. Atap isolasi mandiri i rumah nami bay. Terpuji maham Tuhan, holongmu ibagas Tuhan Yesus. Sedo halani abak nami, holong hurmu huben nami. Tapi halani Kristus nadop matei ihayu persilang, makop-kop hanami. Halani dosa pakon pelanggaran nami. Ibagas Kristus doha nami harga ilobemu. Terima kasih mahubamu Tuhan. Halani songonai maholongmu huben nami. Hubani kuriamu GKPS Padang Bulan. Hubani haganup keluarga nadong IGKPS Padang Bulan. Tuhan yondoskon hanami hasoman nami. Namar tambah umur ni ibagas samingguon. Mangelek kanami hubamu asehamma na terus menambahkan kesehatan hajorgitan niakula hubani sedea. Pasu-pasuham sedea ibagas goluh ni sedea. Mangelek kanami hubamu Bapa ase hapor sayaon pakon panandan ni sedea hubamu Tuhan Yesus. Lambin mertumbuh gabe pasu-pasu sedea i keluarga i pelayanan pakon i parhorjaan. Onma elek-elek nami, hubani hasaman nami, sakuria, na bertambah umur ni 1 tahun, ibagas idop ni uhurmu. Yondoskon hanami haganup, rencana kerja, nadop iboge hanami marhite ting-ting. Terima kasih Tuhan, hubani haganup kuria, na yonjar ham uhurni, nadop membere perpuluhan hubamu Tuhan. Sebagai tanda terima kasih ni sedea hubamu, halani ihap kon sedea, songonahaham makasomani sedea, menramoti, memberi gogoh, kesehatan, pakon memasu-masu horjani sedea. Terima kasih ma Tuhan, hubani keluarga, nadop, memberi perpuluhan hubamu Tuhan. Mengelek kanami, asihanami pe, nadop mengahapkon, nadop mengidah, hinabagal ni holongmu huben nami asihanami pe Tuhan boy pataridahkon tanda malas nihur nami hubamu membere perpuluhan nami sedo nahurang ham Tuhan bani arta pakon haganup halani hamdo na menciptahon hanami hamdo na menjadihon dunia on
Tapi onma sebagai tanda haporsayon nami hubamu, tanda ketaatan nami. Halani ham tetap memasu-masu hanami bani goluh nami. Yondoskon hanami Bapa haganu perencana. Mulai maai peani nasi inang, peani nama poso, sermon kuria, pertonggoan live streaming, mengelek kanami hubamu Bapa. Asih hamma memasu-masu haganup ibagas rencana kerja. Langtuk gogoh nami anggola ham kasomani hanami. Pita hamma hasoman nami memberi gogoh kuben nami. Ibagas mandalankon pelayanan i tengah-tengah ni kuriamu. Tahap kon ham huben nami Tuhan, sedo julma na yedangi hanami. Tapi hamdo na gabe pusat pelayanan nami. Halanya marhorja maham ibagas uhur pakon pikiran nami. Marhite tondi na pasing ase haganup pelayanan na horjahon hanami. Tetap hanami marbangun sandean hubamu. Tetap hanami marsijoloman hubani hatamu. Tetap hanami ramamboge sorani tondi na pasing huben nami. Songonahado hanami mendalankan horja pelayanan i tengah-tengah ni kuriamu. Gabe hasangapon hubamu hamba pai bagas Tuhan Yesus. Bapak sadarion idilah kamdo melalui sada pergumulan na ganjang sada setengah tahun mahanami live streaming Tuhan. Mengelekkan nami hubamu Bapa. Doma iriahkon hanami i majelis onma uji coba ibadah hibrid na parlobe. Mengelekkan nami hubamu ase hamma mengajari hanami. Hamma mengurupi hanami. Ibagas mendalankan ibadah hibrid on. Gabe hasangapon hubamu Tuhan. Sedo membahen masalah tapi boy diar mardalan. Sehat hanami haganup, jorgit hanami haganup. Halani hanami ramar lajar sada pakon lain. Marhite ahana idah kanami. Naiboge hanami, songonahado hanami mendalankan ibadah hibrid na dear. Saling menjaga hanami. Halani holong nami hubani hasoman ibagas Kristus. Bapa i surga, yondoskon hanami haganup kuriamu Tuhan. Ijape hanami sonari Tuhan. Inilah kam takas torang ahana gabe pergumulan nami marsada-sada. Hangalutan, parut tolon. Ahape nagabe pergumulan nami. Mungkin lang dong hasoman nami na mamboto. Tapi pita hubamu mahanami roh Tuhan. Pergumulan ibagas ekonomi PI Tuhan yondoskon hanami hubamu. Pergumulan ibagas naborit. Halani COVID 10 siya. Yondoskon hanami hasoman nami sakuria. Na mungkin dong ibotoh kanami. Nasonari pemulihan humbani COVID 10 siya. Mangelek kanami hubamu Bapa. Ase hamma pataridahkon kuasamu mujizatmu hubani sedea. Boy pulih sedea. Marhite tambar na ibere dokter hubani sedea. Onma elek-elek nami Tuhan hubani hasoman nami. Nadong ikuria on. Pakon mungkin dong keluargani kuria nadong keluargani anggota kuria nami homa. Naman do pakon COVID 10 siya. Tuhan berat do pangahap ni sedea. Mungkin golap pikiran ni sedea. Bingung sedea. Langi botoh sedea ahana sioh li horjahon sedea. Mungkin tertangis sedea lebihmu Tuhan. Ibagas tonggoni sedea. Onma elek-elek nami Bapa. Pataridahkan hama kuasa mujizatmu. Bagi hama Tuhan elek-elek ibagas tangis hubamu Tuhan. Bapak ya, inagori atas. Sonai homa hubani orang tua nami nalansia. Igorani hanami piga-piga na idah kanami Tuhan. Na terus itonggohon hanami. Ibagas pemulihan humbani non COVID 10 siya. Bapak situa Jack Sinar Damanik, Bapak situa RH Rihoran,
Bapak Pormen Girsang, Bapak Gustaf Purba, Inang Nyonya Jainal Sihaloho, Inang Nyonya Gustaf Purba, Inang Nyonya Situa SD Sipayung, Inang Nyonya Situa F. Saragih, Pakon Inang Nyonya Jamurdin Sinaga, Pakon Haganup, orang tua nami na lansia Tuhan, nah mungkin secara akula galek sedia, mungkin sedang ipodoman sedia bani panorangon, urpiham sedia Tuhan, bereham gogoh hubani sedia, secara khusus Tuhan hubani keluarga, bereham kekuatan hubani sedia mendalani situasi na borat on. Mungkin rado golap pikiran Tuhan, tetapi tong-tong masih dia menjolom hatamu, halani hatamu do rigapan bani dalan nami Tuhan, mendalani goluh nebereham huben nami. Songonai homa Tuhan, haganup kuriamu, nasihol mendalani ujian ASN, piga-piga naibotohkan nami, age pelang sebutkan hanami goran ni sedia, pasuh-pasuham sedia Tuhan persiapan ujian ASN on, anggoboy Tuhan mengelek kanami, bereham hubani sedia kelulusan, boy petambah, malas niuhur huban nami kuriamu, pakon keluarga ni sedia. Songonai homa bapa hubani nyombah ni kuria, nasihol mandalani ujian mandiri i perguruan tinggi negeri pilihan ni sedia. Bereham hubani sedia Tuhan kesehatan hapentaran na hubani Tuhan, mangelek kanami hubamu Tuhan, ase bereham mahubani sedia sada bangku i perguruan tinggi negeri nagabe pilihan ni sedia. Terima kasih Tuhan hubani anggota ni kuria nadop lulus hubani PTN, andohar sedia tetap marpangun sandean hubamu bani goluh ni sedia. Bapak i surga ibagas Tuhan Yesus, ahapen nagabe pergumulan nami, nalang ope sebut kon hanami, yondos kon hanami pitah kubamu, pergumulan tentang bangsa pakon negara nami, bani PPKM darurat sonari, mangelek kanami, ase onboy paturunhon, masyarakat nahona COVID-19 siah, berat do situasi nehadapi ni pemerintah sonari. On ma elek-elek nami hubamu Bapa, lang sempurna elek-elek nami. Yondos kon hanami pitah hubamu. Yondos kon hanami Tuhan pendeta nami, sekjen nami. Nalaho padaskon hatamu huben nami. Toni muna pasing mana sorap memberi gogoh kubani pendeta namion. Pasu-pasuham Tuhan, hata hagoluhan nasihol ipadas kuben nami. Terima kasih mahubamu Bapa, halani holongmu, tarpuji tarmulia maham, ibagas gorani Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Paima itangar hita hatan naibata, diar pasirsir hita uhur pakon pikirata, nasihol manjalo hata ninai bata, marhite doding nomor 448 ayat sadadas hubani 2, matiniin dohape. Yesus, amalah sude, baik
Jaloham Tuhan ini nagabe si parmahan bain hate ngeran doin rosina ondos padan seng habiaran bein pori aha penamasa ay seng izin ujungnin goluh nina persaya doringgo kita use ayat 2. Sai Jaloham Tuhan nagabe si parmahan bain hati ngeran doin rosina ondos padan seng habiaran bein pori aha namasa ay seng izin ujungin gulu nina persaya saya gulu konai bergurang aja asli seorang haji kokong duwe hasil kokong ina layak tidoi hasil sihaluan jaga damai uni jubahan magoluan. Damai ni naibata na mengatasi haganup hauhuron, inma manramutkan uhur apa pikiran na siam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Hatani naibata ambilan bata sadarion, ay manatar surat bani Markus onom, ayat onom b das subani ayat 10 tolu. Sonon ma hatani naibata. Lanjar isyarima huta-hutana inagori ai laho mangajari. Dop ai idiloma na 12 halak ai lanjar isuruma sidia mardua-dua anjaha iberema bani sidia kuasa dopak tondoi nama butak. Ya tahun do bani sidia ase ulang iboan atap aha hupardalanan barang roti barang tas barang duit ibagas gondit sobali tukot. Boy do sidia marsipatu, tapi ulang ma marbaju 2 lapis. Ya tahun doho ma bani sidia, anggo masuk hanima husada rumah, ijai mahanima soh, pai ma bikat use. Anggo adong sada huta, nasora manjalo hanima, barang nasora manangihon hanima, tadikon hanima maai. Anja pir-pirhon hanima ma orbuk na lokot bani nahenima bahen hasaksian bani sidea. Jadi bikat ma sidea marambilan makkatahon paubah kon uhur. Buedo setan yusir sidea anja buedo homa na boritan iminaki gabe malum yahab sidea. Aima dasni. Satabi ibu kahan nami maskar nami Bapak inang agena maposo nahinargani naibata. Salah satu tugas gereja, tugas ni halak na persaya aima padaskon hatani naibata. Marhitena padaskon hatani naibata do asibui jongjong gereja-gereja isap tanoon. Halani mamukah maai hon Jerusalem dukusai menyebar dasu Eropa anjadas ma age hutanos simalungun huhutata. Halani aha halani adong na mandalan kon parentah ni Tuhan Yesus padas kon hatani nebata das hu ujung ni tanoon das maai age hubata dop kusidas ai hubata tetulang soh ai maningon dihud doho mahita padaskon ai padaskon hata ni nebata hubani haganup ai do ase salah sada tugas gereja ai mah bersaksi marturia lahu patugahkon pasal hidup nyuhur pasal holong ni naibata huduniaon marite ambilan tahun sihol ipatak kasubata nah hadotongon halani idah kita ilobe ni teks taon
Tuhan Yesus doma padaskon hata namanggoluhin huhutani hu Nazaret, tapi lang ijalo sedia. Lang ijalo sedia. Langsoh ambilan tahun patugakon ulang soh halani lang ijalo halak hatata. Artinya yang ulang mitor patah semangat, berputus asa, ulang koma mitor galau kita, langasi, paturut mahujin, lang urusan tabiai. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi maningon iturus konhita dong. Iturus konhita. Hasa ambilan tahun siol patugah kon piga-piga hal hubata. Nah perlu be. Ya tahun Tuhan Yesus hubani susian ni aing. Lahoma in pairs dalam pasangan. Artinya ulang sahalak-sahalak, tetapi berpasangan. Artinya ahana siol isu betujon. Artinya aima bahasa Tuhan juga akan memakai orang di sekitar kita yang bersama dengan kita untuk saling menguatkan. Aido asli gereja tidak mengenal single fighter. Kenapa? Kita tidak mampu. Lang adong Superman di gereja. Kalau semangat mengatakan aku bisa, oke. Tetapi maningon adong homa ibagas pangakuan ta, au pakon hasumanku. Anggo Joshua, au pakon sin rumahku. Ai sihol patugahkon bahasa naibata bekerja terhadap diri kita dan melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi lang adong one man show. Lang. Jadi kehadiran ta marhite hasomanta nah sama-sama iutus Tuhan ini akan saling melengkapi. Ini saling meneguhkan, saling pasingatkon homah. On mana perlu be, sehingga horjata tidak mungkin kita lakukan sendiri. Termasuk dalam ibadah, adong singers, pemain musik, si bahasa doding, para agenda, tim multimedia, tidak mungkin satu orang menangani pita kamera tumbangin jolom-jolom nalikan lang perlu, tidak. Semua harus bersama-sama. Anggo ambilan tahun patugakon dua-dua si dia. Onma na idida naibata artinya Allah mengerti akan keterbatasan kita sehingga Allah menempatkan orang di sekitar kita dan kita terbuka dengan kehadiran orang di sekitar kita. Ulang komando mai suruh naibata lampalah di unasam. Tidak seperti itu. Ahido ase parentah ai ya tahun Tuhan Yesus lauma dua-dua. Napa dua hon? Nini hatani naibata hubata. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, yakinlah Tuhan juga bekerja. Dongdo kemampuan ta, dongdo ilmu ta, dongdo bohal ta. Itu semua adalah pemberian Tuhan, tetapi jangan sempat itu yang menghambat karya Tuhan dalam hidup kita. Ulang madabuh kita hubagas dosa marhitena makaton cukup doa ke depan baku sehingga biarkan aku sendiri melakukan ini. Tidak. Ketika kita mengandalkan Tuhan, andalkan Tuhan secara total. Tetapi jangan jatuh kepada sikap fatalistik. Jangan. Artinya jangan halal Tuhan doman di laut Tuhan damar surau paturut mah Tuhan marhorja.
Tidak seperti itu juga. Tetapi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita harus lakukan perintahnya lebih dulu. Lebih dulu. Jadi yang gue bani penorang ijia, ya tahun, ulang pala, boan dua bajumu, ulang pala, pikiran pasal si panganon, duit pe. Artinya apa? Artinya Tuhan mampu memperlengkapi segala kebutuhan kita untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu ketika kita menjalankan perintah Tuhan. Tapi yang golang perintah di Tuhan, nah dalam kon kita, ya memang bahat pe duit kurang do. Gok pe pasu-pasu, langsung kupai bata. Karena apa? Karena bukan perintah Tuhan yang kita jalankan. Tetapi ketika kita menjalankan perintah Tuhan, fokus kepada perintah Tuhan. Ondona perlu. Jadi hata horentang ambilan tahun sekaligus koman pas ingat kon hubata bahasa memang anggo Tuhan do namar dilo untuk makorjahon horja nama DRI, maka aku juga percaya tangan Tuhan cukup untuk menopangku, menguatkanku, memberikan apa yang kuperlukan. Ini harus kita yakini, ini harus kita imani. Asi ulang madabu kita hubani gaya dunia yang materialistik. Ulang. Tapi izin nyatan kita, Tuhan pakai hamau, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Aiman, napa duahon? Napa toluhon? Songonai subutan aminokan ilobing. Ulang halani lang ijalo atau bahat na menolak, na menantang, mengkritik. Akhirnya gak besok kita. Tetapi lakukan. Anggo si A lang marosu manangar hatane bata, apakah akhirnya kita berhenti? Sedangkan si A bilang marosu apalagi naleganin, lang pale teruskan. Apakah seperti itu? Lang. Hata horontang boy dong isada huta atap isada keluarga dong hata horontang waluh nyombah nih. Nasada lang ongga manangion podah. Apakah orang tua akan berhenti memberi podah hubani anak ninaligan? Lang. Ya anggo satoropon sianuon lang maningon podah, manangihon podah. Tapi naliganon maningon hupodahi. Maningon hupodahi. Isobut ijon. Anggo masuk husada huta. Langra ia menjalo, langra manangihon. Jangan berhenti di situ. Kasih peringatan. Pirhon orbuk nabani nahemo. Kasih peringatan. Patugah dom mahu padas. Tapi langra menjalo, ya saya akan melanjutkan podah on hubani naligan. Anggo manosal ia holi, tentu rama ia mandilohon. Ni muai Bapa Inang. Artinya humbaning pandilo ontam ulang halani dong na menantang pakon naligan gabesoh kita. Tidak. Anggo dunia on kan bado na lang marosubani podah nama dear. Nama jengis do na hatahon. Tapi tong yantam. Ay masifat di dunia on. Tapi apakah itu akan membuat kita berhenti? Lang. Teruskan. Sungguh isobut baning ambilan tahun. Teruskan pekerjaan memberitakan firman Tuhan. Angguna sadalang manjalo pasti naligan adong na manjalo ay. Sehingga langsoh hatani bata. Itu akan sampai songonai sobat Tuhan Yesus ke ujung bumi.
Atau Markus on mengatakan kepada segala makhluk itu akan sampai. Jadi halani aing hita selaku halak na porsaya tardilo do hita haganupan. Lahu memberitahuan pasal Tuhan parholong niate na memberi hagoluhan memberi haluahon hubata. Tardilo do hita memberitahuan aing hubani haganup. Tonggota andohar haganup namin menjalo aing. Ulang adong na manulak. Tapi si bolis marhorja dohoma. Lalu maka tahun, ulang pala tangi-tangihonin. Apakah kita menyerah kepada suasana seperti itu? Tidak. Teruskan diri Tuhan Yesus. Tadi konai, masih banyak yang harus diselamatkan. Halani sahalak mitor mago masahuta, ulang. Tapi onma pandilo onta. Pandilo onta, laho mengambilan kon hamu bahon nyuhur, laho pamalum kon naburitan, mengusir segala setan, kuasa-kuasa na mengganggu, horja parambilanon, ay maningon ipadaw hita. Tapi, maningon idingat hita homa, bahasa, idalan kon hita horja ay, halaniaha, halani ibere hubata kuasa. Tapi ulang salah kita. Kuasa ay, kuasa ninay batado ay. Lang kuasa ta, ay isaga ni hitaon. Kita tidak punya apa-apa. Galek do hita. Tapi halani ibere kuasa, otoritas, ay do ase hita pe makaton, on mahata ninay bata. Elang tu guguh tada, lau marsahap atas nama Tuhan. Ay pardosa do hita. Tetapi karena diberi kuasa, diberi otoritas untuk berbicara tentang firman Tuhan, itu yang kita sampaikan sehingga ulang madabu hita, lalu maka tahun audo nama ngambilan kanu ay. Tidak, tapi au padaskon hata ninay bata. Supaya kita tidak jatuh. Bahat dong anggo idihuti hita perkembangan gereja-gereja di dunia juga ada banyak hasoman-hasoman nami pandita lang Indonesia, tapi banyak tempat yang akhirnya jatuh merasa dirinya lah yang berkuasa, yang mampu menyampaikan segala sesuatu sehingga lupa bahwa dia disuruh juga oleh Tuhan. Bahado na itangar hita pengkhotbah besar tapi akhirnya jatuh. Lupa ia, begal pe ia halani ibere do kuasa hubani, ibere Tuhan kuasa. Lupa ia pasal ai, sehingga dia merasa dialah yang besar. Lang hita. Lang. Nah ibere do hubata kuasa, lau padaskon hatane bata. Sehingga kita melakukan dengan baik, kita melakukan dengan perintah Tuhan itu, dengan segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Aido. Nah ibere Tuhan hubata. Jadi halani aing tentu termasuk anggoi tonggon hita pe hasomanta halani buritan pakon nalegan lang hita na pamalungkon ai. Lang hita na mengusir setan ai. Tapi Tuhan namar horja marhite hita. Tuhan na memberi gogoh hubata. Aido namar horja ijai. Nah hape jagota anggolang marosu Tuhan lang saut haganupan ai. Tapi galek pehita kita sangat sederhana, tapi kalau Tuhan bekerja perkara besar bisa terjadi. Anja ondo na ipata ridah kon marite ambilan taon. Ai ise gak ni susian na 12 halakai. Hutao do si dia marhorja. Dek do urusan di si dia. Ay miterboy masih dia. Pak malumkon ibu topelang pasal tambar. Tapi karena bukan mereka yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja di dalam mereka, melalui mereka, aido aseboy haganopan in terjadi. Jadi on mana-maningon terus idingat kita, refresh setiap saat, sehingga kita akhirnya tahu Tuhan bekerja padaku. Terima kasih Tuhan, kau pakai aku.
ondo guluh ta selaku halak na persaya. Anjahat. Nasyam bapa nasyam inang. Sadan hubani ambilan tahun humam. Si holdo ipatugah hubata. Anggo doma idilo Tuhan in hita lahu marhorja lahu mangidangi lahu patugahkon pasal barita nama dear Injil aing. Diingat kita mah kehadiran ta itu juga mau menunjukkan Tuhan hadir di situ. On mahoma. Artinya yang ulang halani kehadiran ta gabe mardosai halak. Tetapi marhite kehadiran ta gabe tubuh ma pangarapan. Pasal guluh na lobedar. Pasal hamalumon bani naboritan. Pasal suasana namak madiar on akan segera berakhir. On menamin. Halan isi 12 halak IP isuruh Tuhan Yesus. Sehingga kehadiran mereka betul-betul dapat dirasakan oleh orang banyak bahwa Tuhan ada. Jadi ulang sebalik nih. Halani hita gabe tambah buritan ko mahasoman. Lang. Ya, masih pala roh januan. Mau gak nih? Doma bahat persoalan gabe tambah usia persoalan. Kan boy dosenai. Itu ngatungan di dunia on. Tapi ambilan tahun justru patugah kon hubatalang. Kehadiran ta na isuruh Tuhan Yesus patas kon hataning maningon koma boy ia hapkon halak bahwa suasana dengan kehadiran kita adalah suasana bersama-sama dengan Tuhan. Lang hita Tuhan ai, tapi ipakai Tuhan hita sehingga orang bisa merasakan suasana dalam kerajaan Allah. Jadi ondohomang nama ningon ipataridakon hita marhite kehadiran tan selaku halak na persaya sehingga memang betul-betul makna kehadiran orang Kristen di tengah-tengah dunia ini membawa kebaikan. Lang menambah persoalan memusingkan halak nalikan artinya ulang bani suasana pandemi COVID sonari kehadiran di gereja justru membahen halak tambah bingung. Ulang namin sonai. Memang lang tekas ibotoh kita karena kita tidak semua ahli virus pakundalikan. Tetapi kehadiran justru maka tahun maring kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan orang lain. Virus online ibotoh kita sona perkembangan nih, bahkan sonari varian nipe doma ya semakin banyak. Tapi apakah gereja akan hadir membuat orang menjadi takut, paranoid dan akhirnya tidak tahu berbuat apa-apa? Lang, ambilan ta justru siol patugahkon bahwa kehadiran gereja adalah orangnya. Itu justru membuat orang semakin mempunyai kekuatan, semangat dalam menjalani hidup. Bukan dalam arti mengabaikan segala informasi yang ada. Sehingga pak jago-jagohon, ja virus ay, beres upangan, langsung naik. Tetapi justru akan menguatkan orang. Mari kita bersama-sama tetap beribadah, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap menjaga kesehatan, tetap juga menjalankan tanggung jawab. Jadi ulang dong gabi alasan wah karena gereja mengatakan kita harus menjaga kesehatan kita. Siapa marhorja dah, au sok main rumah. Pemerintah juga sudah mengatakan bekerja dari rumah. Dan Tuhan juga sudah menyiapkan segala teknologi untuk kita bisa bekerja dari rumah juga. Jadi makna kehadiran selaku gereja, selaku halak na persaya asebui tongon hita ipake Tuhan, isuruh Tuhan, lau patugahkon pasal hata haguluhan, sehingga orang lebih mengenal siapa itu Tuhan. Orang lebih mengenal bagaimana kebaikan Tuhan. Bani guluh taon, orang semakin tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Agipe sangga idopakon hita, suasana pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan subani panorang on. Ada Tuhan yang begitu peduli melalui gerejanya, melalui orang-orang yang percaya, melalui orang-orang yang beriman.
Amin. Martonggo baita. Bapa ne surga martarima kasih hanami hubamu. Halani marhite hatamu ipasingat hamdo huban naming. Bahasa tongon doma isuruh kam hanami. Lahu memberitahuan pasal berita nama dear das ujung ni dunia on. Tongon Tuhan bedo tantangan maido pakon hanaming. Anja dong don nalang ra lang sir-sir. Manjalo hata haguluhan in manangihon berita nama dear in. Tapi hatamu memberi gogo huban naming. Asi iturskon hanami memberitahuan ambilan nama dear in. Iberi hamdo huban nami na perlu ibagas nalaw mandalankon haganupan in Tuhan. Isuruh hamdo huma agi hasoman nami asirap hanami marsi togo-toguan marsi pasingatan janah memberes semangat nasada huban indalikan ibagas nalaw mandalankon haganupan parentahmu in. Hamba panai surga tongon badipan orang on tetap ope indo pakon hanaming. Pembatasan bani haganupan aktivitas halani virus corona nadong itonga-tonga di dunia on. Tapi hatamu seng engga ay terbatas. Hatamu maningon dohoma teruskan hanami. Hubani haganup hasoman nami. Sehingga kehadiran nami tongon-tongon magabi alatmu Tuhan. Nalaho patugah kon idop niuhurmu, holongmu, huban nami, anak-anakmu, nadong i dunia on. Hamba panai surga persaya doh nami bani kuasamu, halani ay rap hanami bani panorang on Tuhan. Ase hama homa namar horja mar kuasa, ase ulang be virus corona on mengganggu dunia on. Bapanai surga, urupi ham hanami Tuhan, ase bijaksana hom hanami, bani suasana na hidup pakon hanami, bani panorang sonari, ase ulang madabuh hanami Tuhan, bani hal-hal na negatif, nadong i dunia on. Papanai surga kuriamu GKPS padang bulan, sahama na tetap memasu-masu agi par horja ni kuriamu Tuhan, lahoman naruskon horja pangidang yon nisidia, nalahu mangidangi ham marhite na mangidangi kuriamu marhite na mamake haganupan peralatan teknologi informasi asebui homa tetap bertumbuh hapersayon ni kuriamu on ma bapa tonggo nami pangindon naming ipada sanami hubamu ibagas goran di anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Paima yondoskon hita galangan ta, tangar hita malobe hata nine bata, nagabi onjolan bata laho manggalang, ay mana tersurat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhani mama humbenima galangan hubani Jahoba, barang ise na rosu urni ibuan magalangan hubani Jahoba. Sonaring ondoskon hita ma galangan ta marhite na i-transfer hita hubani rekening GKPS padang bulan songon na boy ibasa hita bani layar tabe. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih ma hatahon nami hubamu. Halani tongtong do ipasupasuham guluh nami. Doma ihasomani ham hanami. Jana ipasupasuham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur. Roh doha nami mangondoskon galangan nami hubamu. Onpeng say jaluham magalangan nami on. Bahen hasangapon banigoranmu, janah membahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amen huondoskon bani Yesus. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharoso ni urmu inaguri tungahon songon na inaguri atas, beri hama banami sadarion haguluhan ari-ari, sasapham madosa nami, songon panasap nami banidosa ni hasoman, na mardosa dupak hanami, ulang hanami bubay ham huparlajuan, palua ham mahanami humbani pangago. Lahoma nasyam, jana pindahin nasyam manamadear, ulang na jahat, ase mangguluh nasyam. Ase tongon majahoba na batas sebaut, hasoman nasyam, songon na hinatahon nasyam. Jaluham mapasu-pasu humbani Tuhan na batam. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na batamaham. Isondang kon Tuhan na bata mabuhini hubamu janah maidop mauhurni mangidaham. Idop akon Tuhan na bata mabuhini hubamu jana ipasorap madameni hubani tondoimu. Amen. Kuriane Tuhan, doma salose ibadah mingguta sadarion, halaniai teruskan hita mapardalane goluhta, rappakon Tuhan, gabe saksi ni Tuhan, membaritahon pasal hata haguluhan, pasal idop nihurni Tuhan, jana saya pajupah ma useh hita, bani ibadah ta, bani minggu na lahoro on, tetap menjaga hita ase ulang hona virus ai hubata janah menjaga hita
ase ulang hita homa na meneruskan virus ai hage hubani hasoman keluarga pakon hubani halak naligan. Halani aing bani panorang on hanami makataon selamat hari Minggu mahubata saya tuhat tama nama masu hita haganupan. Horas